gong na thana nung na taksa khamle taksa chawlu to kawangin harsat nei lo tok ve thinem I harsat na sukyang turin Mizoram akma sabele omchun world number 1 Ceragem Korean thermal massager beti kalok me sha tir vekche Azul Spine Healthcare Center Kulikon Bajaj showroom opposite he kholi kan kola technology sang tak mangin imamo anga encoder se in scanner le projector kengtel bokani naw pangkum sari chingchung lamtan he kholi man the nia side effects teng maum lawani kan kholi medical device class B certified ni in rule thana spinal cord chalole slip disc le tan a thale a spinal cord in amamo tak therapy apek mai baga taksa atisia oma achhoka hatiza thai thiteni Center ahan kan patients te hi professional staff training chuang wakin an vir rei thin ani Holy leitu tatan Mizoram authorized dealer omchun kan ni a after sales and service thatak pek che kanin tiam renge alei thilo tatan center ahan therapy alak theya tin a ho chwa thei reng bokani installation a harsat na omlawa mamumo ang sela ko thei reng kan ni a tin AMC area chunga hen free delivery kan ti theya AMC area pona po service kan pe thei renge Shisel na chazok in ay thaynan, Ceragem ko chatak-tak omna, Azul Spine Healthcare Center Hilo Bel siyang vengi doon niya. Zonet chung Pvt chibay vekule Infiamna Chanchin Thar ilawngay thangu. NJW Mizoram Super League season som pakhan na khelmek chu morbo kan hai zela. Naktu sana tangin relegation le semi-final kheltran ani donta NJY Mizoram Super League season som pakhatna Mizoram basketball manga inelna sang berchu morbo kan hai ta leya team pariat inelna hian league round na team tin game an khelturang te khelzo ta vekin team pariat te hian game sari thewan khela heta tang hian khalati bialin chumruk nena changin point som pathuman neya panina zarkot BCA omin point som pathum vekan neya palina zemabok basketball club omin pangana mission veng hotshot an oma Ani pali hian semi-final an khel don ta ani te bula pangana champhai hi an him ta chia season thara MSL hi an khelchun zom thaidona te bulmonga om ti equal south an relegate season thara MLS an khelchun zom thaidon lova division niamlam an khelleri phot achul don ani chinga veng le saron basketball club te point relegation game an khelchun zom achul dona ani pahnia tang hian relegate tur hi an ti chiangang relegation le semi-final game te hi naktu klaya an kheltran dona Plaidar nga le achan ve relegation game khatna khelin Saron basketball club le Chingaveng basketball club anin machonanga hemizo daria le chan ve khalati bial le mission veng hostan semi-final game 1 an khel don bokani relegation le semi-final te hi tholenia an khel don ba ka ninga ni le engineer te an khel don boka kar thar thotan ni nilai ni le engineer te kheltura ro man ni bokin best of 3 series ani awangin an game thumna ero game masa pahnin ashil don ani Hemi nu hian final game hi April ni sari April ni kwale April ni som pakhada te kheltura ro man ania final game po hi best of 3 series a kheltura ni awangin game masa pani hian game thumna an khelle khello hi ashil don ani semi final le relegation game te hi Ardeng Trauma Indoor Stadium Molpuya an khel don ani MFA Inter District Junior Boys Football Championship khelmek chu amor boga nai ta leya group round khelzo ani Mizoram Football Association buasai MFA Inter District Junior Boys Football Championship inelna nei mek chu amor boga nai zela inri ni khan group round khelzoni in heta hian khozolin gol ni gol khatin long playan neya serchip in goli gol khata na thial nein scholarship in gol ni gol khatin sai to lan ne boka lunglei le mamina chakjok omlovin gol khatve ve khongin anin ne to ka champhai in gol thum gol khatin sia ha an ne bokani ti hian group A a khozol DFA hian khelthuma point sari nein man shuaya Panina Serchip DFA omin point ngan neya pathumna longtai DFA in point li nein na thial DFA hian khelthuma tangin point an lo chuak ve lova table monga an omani group B ya champhai DFA in point sari nein man shuaya mami DFA in point thum neya dotin siha DFA le lunglei DFA 10 point ni ve an nei bok group C ya Azol DFA in point li nein man shuaya scholarship DFA in point thum nein panina niya pathumna hian saitwal DFA omin point khat an neyani Quarter final hian khozol DFA le siha DFA ten machon turniin scholarship DFA le mami DFA anin machon don boka champhai DFA le longtai DFA in machon bokin Azol DFA le serchip DFA ten machon turan ni bok heti la hian MBOC WWB 5th MFA Women's League sani somni panga somni paro kick off chu
March ni somni sang ni somni paruzan khan Hive Aizawl City Hall a neya niya kick-off na hun hi Mr. Prithijit Das CEO Interkasi Football Club ina neya draw le club jersey release na hun mana ni bok tun season a hian club pariat antel dona group nia group pakhata club pali veve omain thanin stage 2 group league le knockout manga khel turani March ni somni pali sang ni somni paruka tangin chite veng playground an khel tan dona CRS CMS man turani dona CMS approved player le team official te chau match day a hian anin lan thei don group A a Starlight FC Lalma Choni Memorial FC NCC Mizoram FC Springfield HSS FC ten oma group B a LMFC James and Judas Memorial FC Tlangwal Tea FC Mizo Football News FC te an omdon ani MFA Women's League alo champion to te hi sani sompakwa ITI veng sani somni pani somni pathum season a SOS FC a team ten champion a sangni somni pathum somni pali season a Mizo Football News FC champion in sangni somni pali somni panga season a po Mizo Football News FC te an champion ani heti lai hian DD Mizoram Indigenous Games and Cultural Festival sangni somni paruka insuknora pakhatna lel thapuya zemabok niin pahnina rolan lal nun sanga sifa ania palai hola pakhatna Johan van lal rema tuirial niin pahnina tilal sang liana sesong ania paliana pakhatna van in moya zemabok niin pahnina lal riat renga kelsi ani inside ripo pateya pakhatna lal sang liana apa republic niin pahnina lal mon puya khuang puila mania in buana pate pakhatna a Melvin Zothan kima mission veng thlang niin pahnina zawrem sanga veng luania palai hola pakhatna silarin zwala kana niin pahnina Samuel Zedila riat renga kanan pokania paliana pakhatna lal sang liana apa republic niin pahnina van in moya zemabok ani in ar paswala pakhatna NTP ni in pahnina ramhlun veng lai an nia pathumna zemabok le chaltlang an ni in vora pakhatna tuivamin ni in pahnina Nazareth tu an nia in suknor pate tang hawa pakhatna zemabok tu ni in pahnina zemabok wan an nia in suknor palai hol tang hawa pakhatna chaltlang ni in pahnina kana an ni in suknor palian tang hawa pakhatna zemabok ni in pahnina mission veng thlang sporting club an nia koi ka hian pakhatna laram kluang chinga veng ni in pahnina lalun moi chinga veng pokania kalchet tang hawa pakhatna chaltlang wan ni in pahnina zemabok an ni kalchet mimala hian pakhatna vanlal thet kema chaltlang ni in pahnina lal thapuya zemabok ani inrin ni le pathian ni ate khan football manga in elna sang sang khel chun zom ani inrin ni le pathian ni ate khan football manga in elna sang sang khel chun zom ania heng zinga hian English Premier League ka Brighton khelmola Liverpool and Kloma golthum luna match a hian mual nei tu Brighton hi gol nei gol khatin an chakani hei baka hian Chelsea and Klom boka Blues hi Merseyside a Everton khelmola lenglu tin Everton hi sithum final chaka Chelsea hian hun tha an nei te khoral 5 vekin point an hlo chuak zolo UEFA Champions League khelphak tum Aston Villa in an mikhol West Ham sini final ne thunga relegate lawoma ommek team pani in machona Tottenham khelmola Nottingham Forest sithum fa in an chak bok La Liga a champion lai Barcelona in Rayo Vallecano sikhat final nea point thum an hlo chuaka Madrid derby a Real Madrid in an mikhol Atletico Madrid golthum gol nin an ne bok Madrid derby a hian Atletico Madrid hian minute somthum pathumna ademula lukmen mangin man roi masa a minute somnga pahnina Vini an penalty atangin Real Madrid tan an sipura suta minute somnga pangana Valverde an Real Madrid ma roi pui velein minute somro parukna a Nahuel Molina an Atletico Madrid sipura sut vele a heminu minute somsari pahnina Vinicius Junior an pet gol velein Real Madrid ma roi pui mase minute somsari pasarina Valverde no chuanin red card a choya heminu hian Atletico Madrid hian gol khung bel teu thin le masela hun tha anei mangchang kai thei dalawin Real Madrid hi golthum gol nin an chakta ani Germany League Sambar Bundesliga a Dortmund in golthum gol nia Hamburg nein Leverkusen le Heidenheim te chakjok omlovin golthum veve khungin ani ne toka Bayern Munich in silifain an mikhwal Union Berlin an sop thung Serie A AC Milan in golthum gol nin an mikhwal Torino an nea season mangtha komo in singa fain Pisa an sop thunga During club try Juventus chakzo lovin an mikhwal Sassuolo nen gol khat veve khungin ani ne toka season kalme ka te bula ma hroi tu Inter Milan chakzo lovin Fiorentina muala gol khat veve khungin ani ne toka ni League 1 a champion lai PSG in khwalmuala ni sili final sopa PSG hian phu takin point thum an hlo chuak English club ten elna Carabao Cup final match po khel ni ta in ni zana final match khela hian Arsenal le Manchester City te
Wembley Stadium anin machona goal ni lutin second half minute samruk na le minute samruk palina a Nico O'Reilly gol khung mangin City hian Arsenal hi sin hi final ne ani he match a hian first half a team paniten in khel muna man chhap chuak lova Manchester City hi ball changtam jok ni ma sela lawom lo jok ni in first half a Arsenal hian gol khung na hun tha an nei tha joka ma se gol an khung thei bik lovani second half a City khelin ma son zualin Arsenal an nor na zuala minute samruk na Arsenal goalkeeper kepa Arrizabalaga ti sualkal plangin Nico O'Reilly and City ma shwai puya minute samruk palina a Nico O'Reilly bokin tau gol lein Manchester City hian an gol ni na an khunga Arsenal hian gol khung tumin norvele thin ma sela gol khung thei talawin Wembley Stadium a Manchester City hian Arsenal hi nein Carabao Cup champion no moi an choita ani ti hian City hi Carabao Cup a hian voi kwa champion ta in champion ngun ber voi som champion to Liverpool record an nai ta leya City hian season hnung som atangin Carabao Cup no moi hi trunga an choita bokani Arsenal ero kumsang khazakwa somkwa pathuma an champion nuwa hein elna hian an champion le tamia lava Carabao Cup final match ha hian azonin trumli an tlom tabok ani khati zong kha tun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani e Kong na thana ngung na taksa kham le taksa chawlu to ko wangin har san nei lo tok ve thinem I har san su kyang turin Mizoram atma sabele omchun world number 1 Ceragem Korean thermal massager beti kalok me sha tir rengche Azul Spine Healthcare Center Kulikon Bajaj showroom opposite a Hekholi kan kola technology sang tak mangin imamo anga encoder sa in scanner le projector kengtel bokani now pangkum sari chingchung lamtan Hekholi man thenia side effects teng maum lawani Hekholi medical device class B certified ni in rule thana spinal cord chalole slip disc ne tan athahe a spinal cord in amamo tak therapy apek mai baga taksa atisia oma achhoka hatiza thai thitheni Center ahian kan patients te hi professional staff training chualwa kinan vil rei thinani Holy Leidu Tatan, Mizoram authorized dealer omchun kania after sales and service chatak pek chakanin tiamringe. Alay Hilo Tatan, Center Ahian, therapy alat thaya, din aho swat hereng bokani. Installation a harsan na omlawa, mamumo ang sela kau hereng kania. Din AMC area chungahan free delivery kan tithaya, AMC area po na po service kan patherenge. Shisel na chazog in Thainan, Ceragem core chatak tak omna, Izol Spine Healthcare Center Hilo Bel Siang Vengi Donya.